One day, not saying you know, so person worried. Also, person worried. And then one sem na make us in free bearman and in free banner, but the ginemua winning in our buy, and yet the da or so for the kind of credit media, no, you and then one semanga sanga sunny womb. Oh, it's your national or the court. So a Jawari, court to see your wedding, Tint Mignano, or Pejapadia, Ogusu court. I did channel side make a court for saying, come in free me feel, Mamba will be okay. Nanipano, and the win you be a cake saying you made for me. Only me now. Only a mummy now, or your mama dear Dako. Or what am I mean, Dako? Secretly, or your mama dear Dako, secretly. Or so for you, why you penny when you say, or you fake man of God. Team let me, or so for me, Timmy, why you pay, or you fake. Udi for ni timi wari mienu pe or you fake. Apostle ni timi wari mienu pe or you fake. Evangelist ni timi wari mienu pe or you fake. And Sana, the general manager, ye pastor or govern the church, no. Say or so for an answer or pastor or govern church, etimi wari mienu jaya so ne menkobi. Adieche or sign a court for Yanyan Koran free sem. Oh, Adieche or the court for saying made the 4 free or Mama made the 4 free or I said me now be answering wayaka. And the gun and Nibia who walk us or soft for your sin and ye catch and say one in them at that's all. The piano can, but margin or can me put in the questions I did. I did some now not profit to show because so me preaching, I mean preaching mamma, me preaching the educating me church members, no one can say. Or so for be born and what the Jana so the or babble naked, Johnny church members, and more ya sorry, any entire church in our tears room or bottom. So because he said, Xposed and will be a Barbie, fair, a crown of fair, Papa, Papa, Na papa yi abegina benyo so abegina boncha ka say Bible is a storybook. Na yemfa ye honhom ewo mu yemfa anyadwuma saa speech no kan yemfa honhom ewo ye mu yemfa anyadwuma no eno ana achi ni jadua Edition for Memo Aquaba Ereba Xposed so unya be malimo elikem kwame amega and amatre abel aha Xposed John Xposed just no Ghana and beyond na ensema eko beyond no na ya ni akopepe enkofo munim de na ombetumi akasa church ensremu de amaye nti ohun sama Jimmy gwase ya na chese menu onipa nenimu ede na menene baba twetwe enkomo na ensembe ne baba twetwe enkomo ensema ya betwetwe enkomo se osofo Kyiri Abosom empempeni wonim se woye sofo na wodi asori ni mache na wonim se na yesu hu ofe na ene wanya akukudro tima begina ne platform so ayede camera ne nesini so na watchire se ai wono de wojani yere na ne yere tetiniti wajai no ene nsensem bebre sa video ne circulate anam social media na watchire so no de wojai ware no for na sondue ene oni oba foforo awo ema so no fefefe ene onim se omo na obetima ma na sondue na ono kra mpo no ono nimre mu no anade onimu no awadodo de eye obetima ware bebre uhwe ne nsole ni muso a ema fefefe oho a obetumi ni omo aware seni ono openo na we ego son ma ebisa se eja osofo de ewosanko gina sa simpie ni so ekasa sa ede kire ni members ana den o encourage members no enu nti na makofre Prophet Benard ana matwea ben Prophet Benard se ene ye ne ne entwetwe enkomo ebusuafo nyambre netina se mesel ansa na metwa me ho akwa aba no subscribe na share na Prophet Benard won sema obeka e dia afasa enkomo we. Hallelujah. Amen. And the Ghana for you na ehwe nti be se me kan omo tie. Yes sir. Ohwe ochi aso of mament here. There be. Semunim sa. Aye. Aha. Ayira. Ebe afini kura ihu no. Yehu ne da. Ebi no ehu na so of my wo hene. Oni abiem di birthday we no dwane ko ofia eti oba
Kani brebi oni asofo keka bomu nante. Okay. Ema ekotena radio so say me yusu aduro. Okay, ade obepa acho mam de che no. Yo. Enya hwe. Eti o sati si mu no oguso ko. Okay. Me so be nim no dada. Say the why be pin no. Why brebi atwam no. Eti me very careful. Okay. Ngongonza for ha mutie ho ka no. Mo record onko. We the TV so be a We are singing na ehwe. Wa, Yetie onyansa no. Di4 kasa. opie oko asoro ha no nama it's all because say Abosom any obi akọ ba bi fe akwara ne ho fe me de ba ba kire ho Papa bi. Bon sama papa na ne ma pa woni yam. Na ne ma pa woni yam ankasa. Wa, Yetie onyansa no. o de court so we jaware Ai. court say enye wedding tinti minya no ho Okay. o pe japade Yo. ogusu o court ade che no osade me court foforo say empa me free me fie o mama obiem Okay. ade che osade court foforo yenye nkora no free me nsem Oh. ade che o de court foforo say made for one free o Nipa mama nye. made for free o asem nyina bia so ni wa yaka enne Ghana ni bia hu no ka se o sofo ye se ne yire ka kire ne se one ne ntam ate That's all. Agu. tie miminti ena ofia That's all. enya warranty na ba The big ja. ka kire onu ase jan konkonsa no Jai konkonsa no na tenem. Na tumi ne nya ho aduma. Yes. ofia Yetie onyansa no. ka kire so e dey jan konkonsa no Yes. Tumi kasa. Be me kasa. onyame frɛ me no na me yere nka ho Na oni ho. tumi ade ama me no enya me me yere dia Enye na busia fo kla dia. me nko ana ya me frɛ me Yes sir. ɛna me ye madwuma That's all. ka se amen Amen. obɛka me ho Ai. ɛna ɔso ɔkɔ a 10 time Go. Bawo se me kira bo so nya kopon no. Nyansa na ye adwuma. ɛma bebre wom ebi wɔn fɛ Papa bi. ebi yɛ kama Ai. mekɔ anim kura na sɛ mehia mmoa mɛmmɔ bɛboa me Ai. Famu nyina boso. adwuma no so Papa. apaafoɔ no sua Amusha. apaafoɔ bebree bɛbam Ai. ɔma me Papa no ye ho adwuma no. Never sure I. Very good. Na asɛm no ɔse sese wɔne wo nware biem. Na according to no reason nyinaa ne sɛ wɔne obi kɔwoe ɛna abu afu na ade na kɔgyina court. But ɔda so te aware asɛ ne sɛ wɔne aware ase biem. Oh, she had there for the past 1 year, need in fact, it's a separation of her. And yet young can say divorce, I can say separation because it's CP. Okay. Because young financial man. Okay. Me ma church was only no ba. Only no ma do say so. But yeah, woman, your woman means somebody. First of all, dear. And yet, me never. Okay. Yeah, me fancy adopted. Twins, no. Twins and I bet my mommy. Okay. All right. Where dear, me person can go details me so matter say me bisa. E dey potting and the day separation etimi aba because ono no so we bia ko wo na bu afu. Sa de tia na say adefofo bi mo. You're on GHP TV. Oh, Mr. Rashad, we're showing some no doso. Okay. Some no. Eh, bebre, nya do abeka na tra ketuwa bisa. Okay. No. In some bebre or about some to see me no kase. Some no cook. Okay. Nti me lawyers catch me say, "Mama granting interviews be answer." Okay. Me papa mu no. Okay. Ombe mu kasa. Okay. Nti me seeking legal advice. Nti but there were sisia na de e wo mu say de o kai no no ka asem no ho. So only obi akọ e ka asem no. Oni obi awo na nipa na one na wonyi obi akeke say ye me made for mienu. Oni mienu ni na awo. Omo ni omo mienu nyina oye omo ho ade dako. O ware ma mienu dako. Secretly
or your mom dear that secretly. Wow. My brother mean say me kunu e twisa na mo. Aha. Ena omi enu nyina so awo. Ne ba so omi enu nyina awo. Through IVF. Wow. Na IVF mo mu nyina. Omi nyina. Pacho. Na se wo so ne wo madada. No opema ni biem na onye bia na. I don't know. On the last time you know, so person worried. Also person worried. The piano oka, but margin oka me put in the questions I did assume na ya na prophet to show because so me preaching I mean preaching mama ho me preach the educating me church members no one can say see my funny serious say ya dey a wo be practice and no person oka de shanko fuchim said the be ya omuhu hye wo ya anya nwa to start here who teaching sa already do anya bone already do ye say sa granting interview see me ya na madwen kakram say what is going on say na ya ade a wo ye no ko ma menim na maybe the answer say why IVF so what worry mad ya say ko betimi we dey say bi manisi sumu na so betimi o mada ama opeba wonya na ade na ye IVF o problem dia na ontimi ngo me ba sure dey ontimi no ontimi ni sen opa ntia okay nti twins in the crowd sana mo ye IVF oh okay all right o see what the name na court what the na court say yempamo to ni maid what na court say engine yen two free the fee for the japade ma o say so far no na japade no wani ibre me pacho obetimo che o kakra mo chere but you see na japade say o see ni fee no na japade na wani what wani esi so into what the name court so omunji ni fee e famo pacho me da seka japade sika ene niema ena kameni die anka menyi ni se Abosom na me ware because Mr. Rashad me hu me ku Abosom na onishe oti Life Assembly Worship Center 1 year pepepe ena me join a church no dey na ni see me so a etina me say ensam no doso enti ye start free baby pa anka enye easy but me lawyers no ama me time via me kasa enti o kase na japade na mani so a it's never true na empenifo baby said o ya de hwehwam on pepa na nsafa me na abre 13 years in marriage me share no woni bibia o beya me ho ade kwa sika na o de beya me ho ade kwa na woni bi and that time when na mesi a me ye hot cake esikafo ni atitiro na epe me aware nti okase na japade na mepa ankanyo onno na me ware nka me ware se esikafo na na omu twa kwan epe ma ware you're on GHP TV enye japade na nso so no bra me ne na bre ene me bre so aba ena ope kwan bi so pesu sisimi na me se me nti ase ma ni sisimi wa bra mra wo Ghana ti me de masem na akoda ne ko oh okay tiedi wo se wo mpre ma nsisi eno akeke enye se woni na bre na japade me ni mre ne hwe onu ani me se me nya oba me ni bradi because ne kasem no kasem bi se won di oni mu dada udi kan ekokeka ne nsem bi me e ka se wakogie aduro wo ye bibisa aba pa e wokumasi okay na na we na wutu na si so say e ka nsem bisa na ba chomi ankasa na me call radio station kokasai na eno no krebi wo ba cho say no krebi wo for now na dia mean to me share honum bebre okay because abekwa ko fa long story about asandi aba ensem bebre especially baby na bisiwo okay Pacho. Madam Princess, madam Pacho, what did you say? Pacho is almost 4 years. Almost 4 years. And che, and only made for no man, so what do you say?
ɛno deɛ nkyɛe ɛmi sɛ manteɛ mu na metete sɛ ɔma wo na sometimes also say worry no if a separation by come away here so that means any way na separation by ɛno ka ho be the separation by actually ɛno ka ho okay so okay so say inside the no 9 months okay it's ɛno ka ho now but apart from we say no bit matter bi on kakra che say ade we say so ka ho bi enti na mpese meko ebia wahia ade boni we bi say but you bit matter bi on sa che TV on YouTube. o say akwai say e ka ho bi enti apart from no dey bi me sa ka ho deɛ ka ho paa ɛyɛ meya kɛseɛ ne sɛ me ne papa ne tenaeɛ no na awo mma me ware na me wɔ 20 years ɛna papa ware saa ta na 45 years okay ɛna ɔbɛware me na yɛtenaeɛ no there's 2 years in the marriage, in the first 2 years in the marriage and I be who say papa no ntumi mu so me imagine say vows na me taking him papa mo boni mo sa some na mma yekika me am your medina ama makata me kunani ngwatie so hospitals to hospital there be one mama call ya catch me say akola 20 years me ntumi mu and so me de men kwatu wo IVF from Paniama e drew me bi kwanka me yewu wow me ya na say enti me hwe sa nneema na mafamu na still beginning of the marriage ebro obo di bien one menene tena ya papa ni nana oh wo ye panyino wo ya kwalawo on sem TV on YouTube. E me di bien one menene tena ya wona nana ni na ka ho bi ena atomo abesi sesebre ya nsem ya abasui na ye ka de say me wo me matwensi me yare me bubugu wo me nsane me nan nyina adjojoy ye me CS into after CS ni 2 weeks pepepe ena me bubugu ho enti no that time no start say oh ye good election time no yeah ena okoye oba bi ho ade secret la apart from sa yenkola na wo mote enche na waware roman asa ware be o yare ba fufu me pa cho di kan ye oba bi ho ade a ye friend doctor o ye medical leader ewo ya sorry ho You're on GHP TV on YouTube. na ono so oba ara ono de ono ne nwe okay ema ya kan say ono no wona ma o ye ma papa no ka ho bi adam is ware for no aha me ka ho a ba yi say de me de ni free mu nti yen ka ne tere imbacho sa de na wo ye no do say na ha me de ba man kasa because na me yare me ntumi nya ho hwe ya me ye madoma me ho to me ne pa me ne kotena sorry dem ho ama ye ni nyina tis bosses of maame ono na gini seat e play role bia say oyes of maame eni nti eja me kwa na me so de metumi aye me yanyum tuni enyum na meto amaro de me part was me yi bia no na ma ya bo asori na eja ye poma afa me ma ni abefi manka sa de no ho hwio man tinkesu manka ho hwe ena esabe to so se wasan kofa me made for mienu intimate na me say there be upon all this sacrifice me yama papa yi untumi mu me kwa abonti a metime nya bane bio ensuni nyina me si daadi menye na metime aye saa de na dia ma na wo say de me fight saa yaw mu dia daadi ene minti o so po baby tina e pa chawai wo say papa no uka twa mu say o tiri tire ne nsa wo so obu nyina yeah beginning of the marriage na brother ma gibi pa ni nyina ka ho bi na ma medical radiation
ene de broad de okofa me maid bi na me kohu on say once a okunu edi on ho be ka o maid no hu a hu se ne kora nti omu me enti akoba sa na me koka ene broad de yetimi bu mi ama manu twese kan nyina wo me so men me hwene mu ne ye ka ne sei manim nyina firi moja ti me hu se me hu ne ke dwane come me ofa mo o belt o ti me che belt e bo me ma belt ni mu nyina tete me sofo a wo hira ware no so nanim ara ho sem be ni You're on Xposed TV on YouTube. eh asem ya re Hey, mabuto. Na sorry mani ni se sei ete na ekoso. me ba so ebi nim pa Hello. O so ai no se omugu kura on fa ho. Asem mabuto kura. Na otachi se o ware me made for me no Mr. Rashad. Me ko hu ya me ko ka asem no. Ta ma me yare da ho. Me da kwalebu me ko da kwalebu besi 2 weeks ye hange me na ni enu e wo soro. Me da wa me bompa se rade hu mu bon sam yare no. Na me made na wo gina me nchen hwe me no wa set cameras e wo me hospital room ho. Say ye clear on so be a ye bubu hodi. Ye be oda fa ye be clean on bed ni ade. No move video. Video dey. Mr. Rashad, minim class o mo yes video and me here you know. Me mutu me wie na me ni kunya asem bia so ya me de sa video no be about to gu ani mase. Omo wane yere no. Yes, asema ho ama wa send ba ko di ama me hu ye Mr. Rashad me ye ma sheme me say eh ye mo ye me ni na me ye na separation ba ye ni nyina echi no oguso send videos no e man krofo se we see the so gu ni mase. Yes, send man sorry man ne bi so send man me no mo be so e de na dadi ye Inti wouldn't say illegal there. We are wouldn't say we illegal with my report police there. Very good. Because Beman Gessa in Trey in Trey. It's a court by another Benard court. High Court, 7th of February, Court. Oh, Accra Kumasi. Accra High Court. 7 February. And I'm Besanko Court. Okay. Me can say Yamin Chichi Ray because one me can would say Yankee name to sanity. You say when I would hear phone was sorry ako. But you say it. Yamin Chichi Ray. Now measure that befi am ye din komo yi na de o hu ya me ba dodo bebre we kwa ye munketwa and we ye munketwa asema we go but me lawyers ni nti o se mitio emre papa mu no ni nyina papa bonti Ghana for betemenka President Bacho enyo no da so to me top me co programs. Okay. All right. That's it. What the full media ma you go to page for so yenti mo push man kwachi. Why? Make it so much. Nyame ka ho bebre ni. Amen. They say what wa fear na so what say. That's what me fear. Ewo Accra but I dance so much. Okay. Enti ebuzu for ene medam wase. Ai odifo Prophet Benard. Me ma wakwaba adeba expose so. Mejusu Stelikem. Apomoe. Nyame adom ye ho odin se Bible no. Ye ho odin pa. Itimu se de bia me hia obia no ye ho odin se Bible no. Iti wo anye Bible na che se wona me. Me apart from Bible ye number bia from the Bible inside the Bible ye di Bible ye no Bible ye dware Bible. So apart from the Bible no de ye ni bibia. Okay, so here tiny what twetwe enkomo no. Ye ni say you've been watching social media and yen kasa bebre no.
when said Kyiri Abosom at the video be abeto in funny say ne not sorry and on the social media platform I walk say we divorce we divorce any year and we share kasa anymore. He talked in a manner biana I say ebimweni anje ho because o can say on any area then ejai na sorry ne kra no enye ne yere ena one ni nyame frɛ no ne yere nyame frɛ ono nko ena yere beka no nti sɛ abana ne yere ni wa ono abenko abe na adwuma but at the end of the day no make his statement be na watch it say ono kra no wakɔ wuye kyire ena ne yere na hu na ne yere ni buofu nti wagya aware and also so ka say even say wo hwɛ asɔle ni mu a church members omhofe egu a omhofe opebia obeden obenya. Does that should be a word that also for a wako through divorce or be kasa but abontin abe kasa che looking out send ultimating on the station so a chese onimdia obedi gan enim onimdia or onimdia so did dom meeting away to me atia sorry. Was that a nice speech I also ma or the platform this one? Mamenchia Xposed chimoti for no mahefo chiri ene benche enwanwa na asem ni minimum kakra asem na aba no minimum kakra so ti ase na eya na asefem me de meka se ye maame no mpa chew ye maame no ompa Kyiri Abosom chew na bribra ba amane amba meba o ka se asem no unimo kakra nipa de ye se o ko ti asem na unimo na wa kyerɛ mu den eyi nti at least can you give the viewers an actual for what brought about all this divorce issue, the only part I unim found ko for person mutie me da wa no se enemu asem na meka se emfiri be man e na emfiri ba na but de ginemu a we ni nyina ba ye no enye de da osofo ne be kan akura da media no ye enemu asem ankasa ne wum so ti ase enemu asem ba no ni ntimi mfa ntudwa because e yade a akoso ache unse na okasa na oka se akoso ache but e enemu asem no de ntimi mfa nto montentan kesi so mayenko ne nsam no sene yenko no nso sofo maame no so because osofo bi ani kwan so ware mienu so ti ase osofo ni nya ware mienu pe no hunu se oye fake man of God tim na chimie osofo ni timi ware mienu pe oye fake odifo ni timi ware mienu pe oye fake apostle ni timi ware mienu pe oye fake evangelist ni timi ware mienu pe oye fake and sana the general manager ye pastor or govern the church no say osofo na na say o pastor or govern church etimi ware mienu a jaya so na menko bi mayewe say obi di tight ba oje ni wadi obi di emaso afode ba oje ni wadi uchime kasa mumebua nyame bi aba bebua 10 million 200 million ebi di ekwa 5 million 3 million ni waji ni wadi. Do you know say you are curse ejuma we say osoro no mamenka ediye we biu na san mensan sisudua na ro meka omuntintan kesi so Jesus Christ we siaba me san kan bium this year kopim next year osofuo bi bebɔ ne ho adagya adwane na asɔre ho obebɔ naked adwane church members emre omo ya asɔre any entire church na atie sikurum obebɔ dam eyade a Kristo ewuli siaba osofuo bi a wagye aduro wonam aduro so wonam kwati kwan so wonam any diabolical means and ways bi a wode esisi amanfo bi a no you be exposed ena afiwo kopem 20 expose ni be kese expose no ebe kese me ka kire say afiwo ye jimi afi you thought say I was lying asama ba enye jimi enye jimi sem me ka kire say afi ni ye enkwasiade afi no jimi be do so ama afi be ka say oh ho e Kristofo kwa na mu jimi mu sei o say sometimes no say alpha or the ninsem ba no bie ninsem no the ninsem mamwa eya na ondom wosuko but obram so de kire but ebia within the sin behind the sin no wa ka kire enuoma ebeba ene nuoma ebekom ene ye wode odema ese nkanche public no
my young share the rules and regulations of a true man of God. 1 Timothy chapter 3 verse 1 kopem 7 the tifi asem munyina munti osi esu a efata Kristofo asofo ye ka se esu a suban a ode behunu se me if I claim to be a man of God a die nsu ni ban anase ne ye Mr. Elikem wo se metem ema ohunu mu abontin afie mu a utimi de won sa we kire me so ka kire me say oh prophet you are a true man of God. There is no doubt say you are a true man of God. Enuni or say no kwasem ni e 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 or say no kwasem ni say obi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma pa enso de ese ohwefo ne say wonya ne ho ansem bi nka oyere ba akukunu otey oyere ba akukunu eni kwan so osofo oyere dum yamienu anasa oyere nu yamiensa ekoye sa pe odi edina to so bat onye o say oyere ba akukunu nani suda ho na adwene mu te onye ne ho wese ope ahohoye onimu nkyerɛkyerɛ onye nsawiam nyame sofo biye ni kwan sa no mu nsaden apio keba shokpo keke whisky brandy alomo den gin na se oni kwan sa odi bi kawa no o se na adwene mu te onye ne ho wese ope ahohoye onimu nkyerɛkyerɛ onye nsawiam onye pupopupo na emum odwo nyame sofo bia onim na okontokwa what ye were free the Christian fraternity and I said the lineage of pastoral we know ye were free that entu be say na social media so for bebiri na mo so mo jimi wo mo enkwase ade joking sin we jimi nko a onka nyame allegiance nyame asofo no o say na emum odwo onye atutumpe on so amanfo fie nsam ufiri anu aka debi nyame sofo bi anyesa o say onye sika ne bere Afensu verse 4 or say odi onwara ni fie su yi mane ma ehye na se animonyam nyina mu na wa hu fie su dia bed no akwa hwe nyame asafo wan kasa hu fie na bo obed na hwe nipa be 50,000 now down man so ye sofo enti ye penhwe so pa bi ye penhwe na ho bi ye penhwe so papa bi a wan ye nkɔ hwe no so ni mfa mo ye bra o sofo na nkasa no utisi akire udifo na nkasa no fefe maase uwibi wo baabi usisi bi unumbi ebe no nyaka cho se sofo e na bible naka verse 5 osena se obi ehunu ifie sudi a ebe den no be nyankopon asafo so verse 6 ose onye abefo na wanhran anhwe obonsam atemuom 7 amedi twato ne aba asofo maame ne de no nso ose nanso esese wona wotete ne ho no eboni dimpa otey womo motwa wo sofo difo apostle evangelist pastor teacher womo motwa wo sie nyina meselekem e wo se anu edi bo dimpa because Kristo ni wo but uye Kristo hu mutuani e wasase we so ena ode ba o se na so se wona otiti ne bo ni dimpa na wanhwe ahohora ene obonsam atemum afei osofo maame de no sie hwei the qualities of osofo maame Kristo wie asofo ne de no ode osofo maame de to aso 1 Timothy chapter 3 verse 8 na be pem say 13 ho make kan ntempa achifi asem osi esu a efata asomfo ene won yerenom otey suban a efata asofo ene won yerenom anase wo mo som in the church ene wo mo yerenom osi asafo mo asomfo nso esese won anim eyeduro eni kwan se asemu bi aba wasafo no ma osofo maame yehunu huom yebehunu wo mana okoka ama yi ato yi o se wonye anonta wonye nsadwiam wonye adufudi pefo verse 9 wodi gidie ehunta ne siem ne esie ahonimu a emutiem verse 10 o se ma yenso yenu mu nhwe kane na se asemi eni won ho a wamwasom sare kamote enti osofo na wo gi hu di se man of God no e wo se uti bibu se urade se oba na meme ware no oba bua me oye de anu Kristo wade sin dia ma me oye mi so much amene ne nyame adwuma wo ye ebe komi yi asofo bebebe musa but wada omo hwe nipa oba no to wo mo hwe ne hips wo mo hwe ne boso se de ne boni tabiri betie na odi akwa akwa no oye den ye wo esuni ban a ewo behind any beauty bia ni wo suni ban a ewo ho misale kemati ase o se ma won so yerum hwe kane na se asem bi ni wo ho a wa ma wasom
verse 11 ɔse ɛma ne nso anim nya duru sara wɔnye nsekubɔfoɔ ɔsɔfo ma ni kwan sɛ kɔnkɔnsani ɔse wɔn ani so na hɔ sɛ de ɔka kyerɛ asɔfoɔ no a ɔse wɔn ni adeɛ nyinaa mu nokorɛ you must be truthful ɛwɔ adeɛ nyinaa mu verse 12 ɔse asafo ma somfoɔ nso ɛnyɛ ɛyere no mo maako mu kunu asafo ma somfoɔ nso ɛnyɛ ɛyere no mo maako kunu ote ɔse afei ɔse ɛni wɔn ɛma ɛni wɔn fie so yie ɔsɔfoɔ ni di ne fie so yie wo nso sɔfo maame no ɛyɛ wo akonya ɛne wade nya sɛ wɔ sɛ wotumi edi fie so yie ne yafo sɛ wo yɛ ɔsɔfo maame ampara okay odifo mesari kama me mfansi because the allegiance of asɔfo maame no mu gu Kristo ani mu ase enche me de besi na afiato a enkomo so verse 12 a ekopem 13 no se asafo masomfo nso wo monye eyere no maako eni wona fresh yie 13 o se wona wosum yie no enya nyina sopa ene enam bebre gidia ewo Yesu Kristo mu Awurade adom nkam amen enti just look at this je unpie free wa kache ba be kache se wo yosofo wo ye difo wo ye apostle ade e na kire nti sɛ obi bɛyɛ ɔsɔfoɔ obi bɛyɛ nyame nipa ne neyɛ ne nsɛm a ɔkeka no ɛne quotation a ɔbɔbɔɔyɛ no nti sɛ ahwɛfo tia that is what you mean nti ɛnɛ ɔsɔfo Kyiri Abosom de abɛto a ɛkyerɛ sɛ ɔfa ne yere akyi ɛne obi akɔwo sɛ wafa ne second wife o yɛnim but wɔne ɔbra foforɔ akɔwɔ no na kyerɛ sɛ wɔnyɛ sɔfo papa bioma na meme deɛ say eya na asofo me bisa say na eno kire say wonye sofo papa bioma me de metima kan sisu dwam say the Bible na yen de nante no so no wo pia boncha be ka say Bible no storybook ana o mekan it is a Bible no storybook na yen de govern your Bible a na wa bridge Bible no a Bible na wo condemn na Bible na say you ntan entini wo di ahwefo bisa ho say is he a truly a man of God? Ebia ono yede nyantawantawa ne nya kasakasa you are entitled se ubedi wa ofiesu obeti be hunu se de obeka asem ba memegina asafo nanim that's what you say because in every church there are witches wizards awomo demons asese ni pemom abetena sori them they are portraying to be your church members but rather omunya ho asem ade omeye wono unse on papa ni speech no kan say akonkonsafo am aso dem already meka e wo bedwam so what you say etini that means wa konkonsafo ti asori there and the radiation the chiwade ba ho konkonsani eno ne akase forever and never obi ati asori dem ayi konkonsani wa wiye kwa de yenka Mr. Like what you say etini say wo hwe this legion of men of God ene nyame anim agidin basadin boni wo man da mu a na papa yi abegina benyo so abegina boncha ka say Bible is a storybook na yemfa ye honhom ewo mu yemfa nyadwuma saa speech no kan yemfa honhom ewo ye mu yemfa nyadwuma no eno na achi ni gadua enti se honhom na ewo mu ne adwamanfo a fa ye nyame adwuma yi honhom na ewo mu ne yesika ne bra Mr. Likem fa ko nyame adwuma yi you cannot play with Alpha and Omega Kristo na ye kan wasam san otisia enya sem papa mawo enti se wo ye ne huhu tuani na o kare nyame din o se me Awurade memenya pepa odin na ye de mimi din e de afraw so ati ase ebi mu betwero mo nsan ho se me Awurade dia ebi mu atwero bo ma bo so se Awurade ye me dia so ati ase a kire se wo ye Nyankopɔn ho tuani enchini se wo bridge nyame asam na ho se nyame asam a Bible se eko bi nyansa ni nimdi a onkonko bu se Awurade na nyansa mfiti ase ni nyame suro enti odifo maybe coming back to it no now that means say quotation already you know who was talking about that to the church na Awurade nam nakoa Paul so any Timothy kasa a kire Korinto asafo no because and then within the legion of men of God there were so many men of God that they were worshiping idols ebu a oye nyame adwuma ni nyina o suni ban bi any character bi wa any nyame adwuma na emfa that's what you say enti no hwe apostle Paul the subanda da na brabo da na wo mu no obe encounter Christ no echenyi totally
na Kristo ebe peke no ebe blind fodu no ede ne ko ne ba bi nche eme yekote nani e wo saa ne ba ne nche o pa kire wo se enye ni keke ne afura wo ye bo woni fura firi wiase nioma ho na ye bie wani e wo nyame mu ye bie wa adwum ni ache ho afidi antie nyina ho Iti odifo say na Apostle Paul and Timothy church nsem e de ma Corinthians for nsem e de ma Corinthians for no e by force say yenso a yedi ekire no yenso yendi so ana perfectly 100%. Say yamfa asamna nse Bible ni mu a ene ye uni kwan se odi so what you say the moment e wo tworo konkruma e fa ne se e Awurade asem nko a de Bible se membo nwa bi aba wa tworo Jeremiah 16:8 na onkwasi asem ntu ko wura bi aba na okotwa bi na okotwa ka ko na ka abon na se okọ bonsam djuma hwa na obebele mu no okay odifo na unhu say wohwe Bible mu a na emra ye kasa about Corinthians asemi you see at a particular time in the Bible Corinthians for na onyo kasa you see na unhu say na Paul e hye ne mra no wo hye se ne asofo no betimenya mre no metuma hwe asafo no so den eyie na enye se wo wale dodo a eye bone Bible so bia nya onwa nkasa ne yere e na mekenkan scriptures kire ono ayere no munya omwa ankasa omukunu ati ase asofo no nya omwa ankasa omo yere intimi ba o eye aware dodo no na eye bone ana wo sofo na o ware dodo no e na enye de bia nsenya me akwa bi so ware mienu ena wo ye nyame ba na peso bobra na si wi ya me nko ware mienu intimi ba o peso che me se intisi se me wo sofo Kyiri Abosom wo obetuma ware tre na wotuma hwe na asole so a eno so ye mfom so untimi walk in the path of righteousness e nyame mu unim de nti ma Abraham e ware Sarah okonya no da yere kan ho wantimi enya otwen nimpa so ti ase wantimi enya otwen in essence oni Sarah nam no oni Sarah nam na offense nyame boss a wasa eda no so no God can not fulfill that promise engine o man abawa Hagar so ti ase etwetwen no e ma ne kofa yefunu say oh Abraham ma o yere Sarah manyini e be ya maba wa ma men kan ma na one ne nwuba say de be ya nyame nkom se ne boss no then sunu onim say on the appointed time on the time wa the revelation time wa Awurade ase ato ne waka ne wa ode ne wa appoint e dia ma that time that moment no that day that hour no obe fulfill it Bible so to Saturday so ne yere Sarah di 70 years Abraham was 90 to 100 years na Awurade ko sel mo sare ne so no ka kire mo se ampani ampa mesen ba wonchen afida sese Genesis chapter 18 me ba wonchen afida sese na abawa Sarah ne yefuma ye kwawe wa babra no wanyinsia wo Bible se na Sarah srei so ti ase enjini sa papa wo ya oye apampafo nyankopon na opeke ne sofo a o tin so obedi nuamo onu nuamo da so ti ase hwe obeti se anti-grace adumfa ya papa Apostle Peter Newman in name of Christ Apostolic Church International the fireman himself bossa Awurade said nyinara ofofele kire say our God is still on his throne nyame di hune enti uba babonchen be kase nyame afro me say emuna yiwo mu kopum 2024 de enam kwan so bakora ebechen wi osofu pon bia nanimu ba begu ase wo Ghana osofu pon wo mi wi ameka de waye e de akiro back seat no wa bodage ubeti ne life and colored Christo ankasa so ba ko gu nanimu ase o kan one of Christian council for no bi and one of the appointed men of God that appointed say on national cathedral no so eno no ye issue a wo de bemba me bi so eno no senior wo kasa no so oye sofo papa ana oye sofo boni ntina nyame gu nani mas we bridge wa fire fire enti se wa mane okay so wa fire Mr. O ade na ebianka won frɛ no na won kyerɛ no na nyankopon anu guase e ban so mfini so na wo wish se nani mu guase ade na wo wish diabolical wo no mo ye no doso Kristo na aka Kristo aka na wo se ebem me ya na mekwa osofo bi ani mu guase en na ope o da bi enye se no na me pesa wo ye sofo no ehunu sofo die na ko se esumase ekoye esumase dwadie ko ekata asese proye kankan no ba begina on the public nuisance ebeka say I am a man of God na so de wo ye wo esumun in the dark no ehu en na Kristo so ompe
o se o ka kire se oni no ni frɛ ni a odi nanti sumu a onku apoma enti sa wo ye man of God na bo clerical anya clerical na cheso man of God o anya bible okuta na cheso man of God o ye man of God wo mo ye nkwasiafo jimiye mu jimiye ene wo mo tim wo mo all they know ni se enkwasiade jimiye ankasa. Do you know say a man of God ni bi wo ko mo ntimi mfa bone nche. And so Bible talk about boniface and pembebri. Christianity is all about love and boniface. Enti wu nyame akwa nyame difo ni timi ma bopa e ma yekum nipa se nipa egu nipa ni mu ase enu nipa moja di aboa toilet you pemfu akirade na enyan no a do you think so you ade abobeto yam the makani na that man of God ye what dey me say ba okay say baba okay back to the issue what semono any the Bible now already my no e tre say osofo de o ware a wo se o ware baako pe na osofo Kyiri Abosom so na say one na ware baako no anasemo. All right, okay, no anasema. But coming back to no, so does that mean say the church members there you bet ma ware dodo ana? Oh, there you cannot. Now osofo ware dodo aye den ko ware dodo enti na Bible ka say onifre ni chiro onifre ni ko omu nyina koto amenem so ti ase me no me wo nsi na se de ye de mpaibo ni nyame ase na behu me na me yire no mienu a e de adwe na be kan fa me ho na mpo no bisa nso me sika ya ahe na makwa akohwe wi ma akwa akohwe wi ma se de be ya obenya asumdo obenya peace na odin no e be sustain in the system ni aka cho so wi nyame sofo ye ma wa mo Samuel no mo frɛ ni Israel mo frɛ no judge Bible say ordinary me gina Israel man nyina ni mebusa say me di nkontompo ne ngarega ne dada ajobia dia me Samuel ma peda mensa onipa ni mfiri do mumra na me mo ho ensa mfama no Bible say Israel fo bi aka se da bi eja Samuel ummo nkontompo bia na ewade nam Samuel sisira Israel enega na asofo enega na difo eya de bia me ka se open a true prophet they are in hiding. True men of God, the true prophets, and they are in hiding. Do you know the majority of men of God are joining secret society in occultic kingdom nowadays? Oba 19 wa ahoche no hia no ntimi nti no a bridge no free Christ akwanso no a policy no. What you say? Who abeka so na free about the tia kwa akosa adiem. Eti wo no misale kemo ko no umbusa se asori mu eya asori efiri nyame ene ye busa sa de so eya adeketwa bi. That was last week near ya sorry ye one night. E bompa ya mu 7 hours na ye ba ya beduru be ahomache tere na me mane bi. Omo se da ye firi kumase ne ba na ye tonka wo BSTV na ye pese ubisa wo sofo ya seman na de sofo ne de aye na omo ba be ka me so munyai. E de na mpese mu no so ye pese ehunu se sofo ne firi nyame a e na me fro mo ankasa bi gina altar nanim. Omo da na omo nim kire members no. E na ebusa wa. Omo anda out no mu ye omo ko. So ti ase eno no enya ade bia eya ade bia eden ba ene no Kristofo bebre agimigimi asem mi nya ka na kopim se ya bebre na anim nyansa. So ti ase man of God bia no waka onton ade man of God bia ni kwanya se oton ade onyame fie ejuma akwase afofo na akwase akoju dwan ya. So ti ase redudu enye ma asofo no enye e de ma members na iti o member wale a waye bone o member wale mi no ase ne no kwasia na agi ne dwan iti me ba o is aware dodo eye bone ana enye sare kamachi ase enye ebe be fom ebe duru ba bu ankasa be mu hu wo be ma na aya mi no na e ba ko e da wani ma mi no na e ba ko enye ne bre na ye one akono boni na ewurawura mu a eye de na akwa akowade ba akwa kan oyere ho enye akono boni a e na hun say men of God nowadays no target e dan ne ya so ne rade ka kire me say na obonefo ne na makonya bibiri so me ma no mo nware ye no mo nye nware se de be ya de ba no betima ba be san ho it is odifo onipa no so betuma because ohun ne say aware dudro ya eni wonanse no ena mamba bi mu adane side chicks un sem bebre aba emba bi abeda ne lesbian emba bi say
almost starting lesbianism abrabo boni sanka mema to me worry doa even put the info bible no chere say osofo de so obehwe asori nti on de wale baako na sese no church members no na omo no de omo betie nsem na bi owo ska obetuma worry 3 obetuma worry 4 na sa oba na nka so ye lesbian oba na nka so ye side chick no obetuma hwe mo no omo nko sa ti bie ni mo no o de bi me kan say stupidity the ntia me kan say stupidity ni say oba wabra bo yanka be ma che wow oti ase wabra bo eya kabema echewo wow enti wabra bo tantan wa ye wabra bo tantan abrabo fu bi wati ase woni mema de mema sisi mu ane ugina so dem say pedwa break and lose me kwa akopra me mfem pade na omo nso ajo omo mfem pade de musi mu nso e ofi se nyame ye kwasea misali ka ofi se nyame ye kwasea mana waju omo ase o mabra bo bi mo no manyin a wo wanye okwasea de ncha ma bema bia oba bia da ne bon one bema bia ni nyina tutu ya aka ne nsem ofi se nyame de wo beche uya akwa se kabani street aboduku ti aso de ye kan say asamando efuna daka ya police ho aye sem juro mu a ebon kan so ti ase you can never hide anything from God wa bra bonu suba na woni ye ya enke che wow eno baby wa bra bonu suba nye bia kwa ware obesan ba fie uye de obesan ba fie because Bible is submissive oba bra won se be ma ase ema he de chimi bro mo wase ese be ma ase etie be ma na se mo ba tena ha ene ga no ba ban tena ha be kwa ba be mu se afia akua abena ya oba mponsa tewo etwen oni wonu mu per enti with that act with that eniye with that abrabo bone no obetie sie chire obefa wachi eyesuban ne ye for wo kasemo no aware dodo enye ana o enye ye maka say Kristo chire meme nkasa meme pe enye o ya be ma ran fa ma minu mo so da is it a sin to God meme ka say ade anyame mpe no meme mpe ade anyame nso mpe no na ame on power dodo I'm telling you na no ankasa na damfo Abraham because of na went man train boss nti na man na yere Sarah ede abawa ne de man se won ne nna enu achi na ebaaye no abawa higa hwe na brabo ne ya orebele ye against the first wife afinu was start omu Sarah biu o kasa hasili kire Sarah what you say Bible says Sarah ka kire Abraham ko bu Sarah de so what you say se ompam oba na opam na rade bofo koyi ni wadi kire eye higa se onko Abraham ne Sarah nche no onko bre ne ho ase ense na ase nti wona wo ware dodo mienu miensa o Bible ni mu. So are you trying to tell me they sin against God? Oh, they made a mistake. It was a mistake. It was a mistake. Mama told you it was a mistake. So what you say? Eradia so boss obi betu kwan. Ade a wonya bi mu a den pa yo twen. Utimi twen a wose wona won twen radi no wonya hode fofo na wode ntaba metu so kode ubetu mirika omre ubenanse ompa abada. Waiting upon the Lord. Also train. Opesa of course train. David bu say rade mintin krofo wo city wom. O se me ma sade metimaje o se betimaje so you recover all. What you say? Enti so ti me train rade na obusa na o se kwa. Rade se kwa who can say no. So what you say? So don't make the mistakes twice. Obetime make a mistake and will be be ma kwa obebu kwasia. First fool is not a fool, second fool is not, but third fool. But in this case, men kon koye born 1, born 2. Na ba bebre. Nyame amom na nyame anya obi akoma pa oda na akoma se nyina ma me wawa obebre. Ebe nkwala ho nyoma se netie. Na okuta nkwala miensa enum ode kwa akware be ma onwoda. Ofi so easy. Ofi so na emma ne nkwala na woni wo nyinse ye wo papa no mo wen. Misali ke mo wen. Enchini bema ni take obi papa responsibility amano ewade wo curse you obama bia wa wo ba na wanchi man ro ba you are na curse ko make amendment na ko shoba you are na curse na wo ni oba bia kwa akwada na oba ne mfa oba nkoma bema wo fro no ntiti ni nsam mfa hwe no ma wo wa adwen na so che nyame de
na o chire bi be akwara ne benya ba bisi a waba be gina me bani o ebi na kwa me yuji de ne ye no wa hwa akwara na maame na tete ne nsabo ru ma hwe ne ba na ne waba be kwa me yuji a ugina ba bi na kwa me yuji me ba obeye popular obenya family de enkoko pushi chwa oba be gina so sam de be ka se ne ba it goes out there with omo bo sabrabo fun any sabrabo tantan no na God will punish you all obviously when you ante se nyankopon wo de twa na hunu o share the caliber of Kyiri Abosom with what he has gone through in his marriage, you know. Was it an appropriate time and an appropriate way to talk to his church and the public? Maybe all I can say is 14 years from Kyiri Abosom. No credit da ho ani akan enye for from Kyiri Abosom. Na sa we need the better kakra with due time. On say yeah bon common. Oh the way secret. Oh defaulty. Secrecy. There secret. When we're coming. Sanka Kyiri Abosom divorce no. Eye woni sole wona ye blog here. Akeno ye beka say you can keep it secret. Eye wonu no wabegina abonten say we divorce. Ono nso no wabegina waka kire say members go asole dey wonti ono opebi omho ofe opebi obere. And I may bisa say, is it appropriate how he talked? It is a woka say, if it is secret, Nana I had to say, we did not came to chat. We came to talk about that. You say, a 17 year nam. It's a 17 year nam. Hello, be secret. Mean for be secret in Tuga. That is not more. It is no more a secret. It is a secret. Why is it a secret? Obia on a secret. So what you say? Obia or baby or no so fall short glory. So what you say? And say obi hu we secrecy a eno no engina wo say ungina so no fan stamp on ufa hudi. So what you say? 14 in free Kyiri Abosom. Dey meet maka no. 14 in free Kyiri Abosom. And I may be say his speeches that he made on the platform. Also for a walk kasa will make a statement be say members go asole ho. Ho fe metima me pebia metuma fa. Asem ne ko fa asem ba. E wo some nso mama adwen fast. Your friend you do me I dey. I do you. Oya me amaye. So what you say? Enti no maybe dey make us asem mu man. Me ba o ka say asem we. Oni for o patch say. Osofo wasole na e ma ho ofo wasole onwe omo. Say dey o pedi abonsam gem so da wani mo twen. Kristo se ware ba ko na ba ko tie sie chire be fifa ma e say da wani mo twen. So what you say? You write a story about you. I be write say no mani nyina. It's a speech na above me say Kyiri Abosom make you on that platform no. At the end of the day he was talking about himself but as a man of God. Now we make it say say o kire enkofo o mate asole so o metuma rere omo sole ma even wo cry. Oh na say Mr. Clergy wa so for so mo wi church members so. Ah nye so Kyiri Abosom nko a bibiri dia ba bedadwa ana meboa. Bibira sofo bibiri dia ba bedadwa ebi mu yakochi bi mu hotel pati ase ebi mu di bi anyanyam ebi mu fifi sile queens ho enye ono nko a. So you are encouraging say say why enye say why na wo sofo no mu so yo sofo no akwa ya me menye dai me na me ma kire nyansa say the oya na nyansa da usumi so me ameka ncho say da usumi so ana fa otitu fom so obi a obi bibia won kira se ba 14 in free Kyiri Abosom dey meet my kan nyina no 14 in free Kyiri Abosom. One say me buy no I was not talking about Kyiri Abosom say on any area where we join you and I say enyo but my whole issue was say Kyiri Abosom any area issue no oba bonten be kasa no nkasa na wo ka kire timamfo Ghana fo no was it good, was it the appropriate speech to give to the public looking at where's be our kekan no was it good? Me dey ka kumyaji okoku anum so what you say enso ta point le ni oje wo owo nso de anibere na eka so what you say ba the man of God has gone through a lot so what you say wa wonni mu na abeka nkwase ade wa abonten what you say nti say unimu bi akashi nim ni nsemu a obeka any rubbish to tag that person so what you say but Kyiri Abosom wa fan nyumam de metima kan na 14 nso mfi Kyiri Abosom
I'm telling the gospel truth. He is going through a lot in it. He say, who members say what Solomon already been sending your pay. Now about who Beman in your day. Ubu ni die o so de ma Beman ni ahobrase ni san husi won ti ase. O mfa ma Beman in your day. It was so phobia on any area or moko through issues no. Say na man dey opera on things members no so so mo say akoko. Enye se o ma de ope. Se o ye de ya enkwano so de ho be kan. Bible say oba mfa ho kan okunu. Beman mfa ho kan o yere. Aje se bra mo ahye se mo ya akonchire be na mo ye. So ti ase. Inchi no say motimi anything Satan can devise, Satan can dominate. Fast wa adwenim. Ade bia Satan timitisim bim bisect mu no. Obetima dominate was ade nim. Osi Osofo Abosom enye ne fault. But from the speech I mean also nkomo as o kire say Osofo de won so ware dodo. And Osofo Abosom afanye yere echi ene obi akwa. Enti ono no say Osofo be fa ne yere echi abusa wa ye badwene ba abusa say ede ne be ba Osofo betima fa ne yere echi. So what if the fault is not from the woman? Me say the fault is not from us. Me Osofo. I am a truthful man of God. Umunim did that. Enti na me de metima kan pain fault in future of Abosom. Okay, say in future of Abosom. The city shall come out. Odi monitor it will come out. The secret is not from Sofuchi Abosom. Okay, say in future of Abosom. You know what Kasano? You are not entertaining our dodo any Obama or Kofani area chini ade. It is say usaka se enye Sofuchi Abosom. Adi na Sofuchi Abosom onu so onya otwen entwen jani area ansa no back of oba foforo. Na oba onya wasede se oba na me no to them onya wasede se oba na umumi se ukunu udi manim twiri fom a. What are you expecting from the man? O pese me kwa abonti a me san be da ho mpaso matrimonial bed so. Na me ba wasan ma kontokwa there be a man of God. Bible so say you should not fight. Enu tina Osofo Abosom enya otwen ene oba afofo ko we na. Enya otwen wa choose ne yere ena na yere ama ne nsesi fom enje o menya dai. Ona wa choose ne yere ama ne nsesi fom a e de na pese me. Abraham ebre oni Sarah nam no na wo nya eba no. Na all disrespecting anything no kofa higa. Bi ena me ka kire o say 14 mfiri Osofo Abosom Abraham di ene Sarah di abawaiga oye Sarah abawa eno no kan ne de ma no say biwa minchi bi nwodi ene mabawa yi onenenwo ba na Awurade bo say da omu mienu so ampanya mpa aberwa ne akokora wei ebe wo Isaac so ti ase emuwa ne benya mpepefo Ismailfo higasefo ye Ismailfo ene no wanya ho consequences intimeba o that means Osofo Abosom onu so wafa ne yeri echi ne wakọ ware fofo no matter what the oba na de ama na we nya otwen no de waye obenya ho nsonso anso ana of course ebeba enu ne eba social media no enu ngwase ni bia no you call yourself a man of God so kwa akoye bibi na wantima mu se Awurade na wankere kwampa no a na wafa wakwan akwa ayira consequences nya down so ati ase utu kwa akokuma se aka kire se akwansia wo loro kwa mu na me nkoda se usi that day na abeko onyame nso na medivu aka kire se me nkọ na akọ na akonya akwansia na nan ba akote a oba beka se nyame edunyamo mebubu ba beka se Kristo edunyamo enti sa na tie Awurade aka Ezekiel chapter 14 verse 1 eba osi wuye bibia bra bebusa mu Awurade bra na bebusa wankwan ko busa e no omode ayero garaga no omode ayero so whose fault who say asofo aware jaye e ya tosun e brebi etwem se Ghana for refia ya asofo ni bi ye omotare wanufu majority of the men of God wanufu memenim madam for prophet bia na menenu we see yes there every man half na for sofo ni we see yes there na wo ye no 24 me na me betufo na wo de wo ye nunu se wo so jai odo be ma se ma na se na ofefefe man woni mi se wa do me nwusra na e ba fom me na me meka nkire wo so de osofo so wo hwe obiso me na me ye so nti na we need to an odi bon ni sa me ye difo so ye difo you call yourself a prophet odi na odi ko enti I say we nyame ni pa ehwe nkofo but as uma we need da uma bone koso pa o o se maka ne ya kire wo fa asam nante na ko asam ne ma asam Kristo asam
enti ye prayer tower leader na ye osofo difo na wudi man wa asore ebo man na to gba me kan so se osofo jama na wudi wo mo na nyame echi wade da ko bebu akam ebu kam a me baby malam CAC bala pass one of the branches omo de ne ba okodi oba bi e mo ba na nyinsen awo e na oba ne de ne ba ne ba omo ya aso ya na osofo me de oba na ba ogun ni ma se me na me ka che fa ma be ma mbre na fa ko so oba na se me na me ka che se jai na o de obo mpa break and loose fire wuja fire ben fo na obo na fire wo bie ni suja wono so ba retaliate so ti ase enti na radio aka the legion of men unti wa homre no uhu anu ma mpa gba timu wa ma obi a oyesi wonim e lay hands anointing no atetew. Okay, na onyame nipa empemprini it is becoming a trend now. And I say public because ebrebi bayana osofo Kofi Boache of Resurrection Power Ministry and then the area benyansensem about offering and all that. At the end of the day, na our jaya na yede abem am obanu kwa kwatena sorry. And then ama asofo ano modi a church nenim no mutu yefo no. Omunya problem with their wife. Is it the choice of their wives and the attitude of their wives? I say we mean kabi because me kokra bi my maybe nko mo ya frame of court say me ma ba be chire the legion of men of God into no memra me ma no court me kabi me say afiwi kopim na esie beto aba onye sofo aja sode no ti o odi adua sa sode na se de opemfo ahwie mogegu altar no so a kotutu na yi mogya ni nyina fura se na nye sa alpha no obi ka afiwi kopim na esie me se wo ha on ena no me ka cho se o wa so ibetima abu agum adwiri o te mankasi mide no anamante wa mo ya so de aso nya se gurum so na se free nyame wa mo ko test building qualities of a building o mo se free building no enti e na so ni collapse e na so ni ebugum e na so ni wura asase ni mu eya na hu se Christopher bebre na jimi ntia me pese me ha me ho de nyame beje omo beje wo mo de nyame beje wo odifo de nyame beje wo beje enti den na ama asofo aware egu nansen meme de me nka bebiri oye osofo ye difo a mampa ebo munye den na de ye beba no anu be nyan kura chen wi anu ba be nyan. You may not like Selbekwa sorry Korabiu is the way of Lucifer. We are not TS which no so the obey or no the ayo. Ujai fire jai ujana ba the TC hreba no. E chen kuri. O de sene Emma asofo eja ware no eno ana wofo aso. Unkyere ye say we na asofo bi mu ye ebi mu koye man of God. Answer na mo be say o mo fo o be bo pastor ye di kan we nyina kyerɛ ebi ni den ahwefo person mutibi osofo onye nsa osofo nkontokwa osofo onye sika nebere osofo onye pupo osofo ensi obi yirachi nti qualities be na o use ansa na waware oba waware free the anti nyina mu you see they are married now. What do they do to go into the marriages? Say asofo bebre na omu ye dwamanfo media what I can tell you is that bebre na ye dwamanfo by nature it dwaman no mo de pema no bebre na asofo be 90% Ghana bebre na ye dwamanfo bebre no a me koye program wo kumase me wie program na odifo ne ba Jack me ma mi no ma massage why hotel na me da no me ye odifo na nim sa ma be hwe me ma nanim say prophet ti anwumre meba ma be massage na msi you mate ti anwumre e na me ne meba na ye fire bag e na ye call the next town madam fu bi nche na ye kodai omo buy be hwe omo na me do Milan anadu 12 o'clock na me fa VIP bar straight to Accra because Christian nchire sa de no me ma ba be ye program on kronkwa yusu asese senkom e break lusu me san ma medi no mo san fa me wunsu san ko so de ntia me da bi enye adwuma ye ni da hote sa abo wo ye ya hwe yi
Any bia so keke me sound a prophet. O wan samba e chinkuri. Oba be ware no. Uhwemu ye ansa. And na me yire so na be da na prophet. Me nja sa di we kanda. Ma ka o TV bebre and na me yire so na be da na prophet. Nya me ya do ma Friday kura me san ka o TV. Oba me shia no de me ko shia Christ. De me ko mpaibo. Me shia oba we man to mu a. The following month na me da mpaibo ase. Bema benebe oda wechi na me so me da wechi. Tutumu se na se our jai bebre na ko asofo bi mu no. Omo no mo kwa ware no mam pise nyame. Omo hwe eto. Omo hwe nofo. Omo hwe body hips. Aha, nantu se de nantu positie. Ahofe. Se de otimi wo so ho. Se wo hwe sofo chabosom yeri ya. Kokko jinem. Na me asore de me ya asore mo ba bi kwa ne nsa wo me nsam da. Se olavel. Enyo me nkodi. Na wampene. Me na me nkodi dey. Na se no wo fe. Me wo fe. Me na ba beti aka me so. Fa mu so ko wani mu e. Me yo gba mi jesia mi wie. E won fa oyere chi da. Me. Oba kwa bie ni namu. Na wa asore de. Deliverance. Basa wo hwe. Me hwa me nkodi. Wanya papa. Wa hwe kra wo bodua. Ye ni su da ho papa. Eni ehu anye tan. Se be mfa me ehu ya na me prayer for ni nya da ne ye ni hwe baabi. Na me ma ne dia ade ba chese de dress kro nse bi. Enti wa ba so dia dress kro awon nse bi na kosi osofo dwamanfo a. Tafri bom skin spelele yi. So hun sawami onu be twesa na boss nyina namu. Te mu amugu aso de mu nyina mo ye condemn. Yo wo adwene wo nyansa no nte ase. Mano ato. Abosom for aha Xposed GH. Aha yene Prophet Benard. Our that Holy Ghost fire and prayer ministry ano. Na osofo achere wono so na dwen. Empempre no ye bisa. Why is asofo aware egu ekwambe nso no mofa ena ya omopo omyere hire baba na enye enough ana they don't look for the simple qualities in a man, in a woman, just that they go for the looks and other stuff ana. Aha Xposed GH enunti ene tweben osofo Prophet Benard ema ye ne den etwetwe enkomo na ye twa ben no ema ne de number atudwa wakasa ama na ye oda comment na share na video no obi so sanye de enkebi na eja o hwehwe no so a ode number betudwa nti ye bisa ne last word no obi ode number ye den atudwa odifo o number tudwa ne o last word ema manfo Me last word American say muma enya hwe yi we are in the year of the witches afi we abaifo ne di so na nyame ya adomo a eye Friday we ye breaki evil port baako 7 said the last year ye breaki ye no I hope say na wo ho anana oni ho wasn't there actually ye breaki evil port baako 7 o baby e bom pa na nyame ya adomo Friday we o hwe me a baby a ye wo abeka market bar stop usia busase uko old elegance house ye sa sorry ase anwumre 6 o'clock nya point 10 eye mpa bon ko a no emergency no bibia rade bibia mpaibo ni mu a ye breaking mpaibo ni mu a ye casting mpaibo ni mu a ye bo adan ye mpaibo ni mu a ye mekanche so bia ye beifo ne ye bo ni tin so mpaibo wa afen so o free la pass na ba si wo fadama jansen usi wa ye bana kakraka bo ho buso bia sa uko old elegance house if you na odifo ne ye mpaibo wo mu no obi a be kire o peso ne metwetwe nkomo a frame number we so 0249 631-876 0249 631-876 and that's 020-385-1633 020-385-1633 open me Facebook social media no so a prophetic Benard Esiam bye bye onye a prophetic Benard Esiam o hwehwe na also Xposed GH on all media platform me amede jumedie ebro me de ne limo Elikem Kwame Amega ubetumi afreme Impotent on all social media platform Xposed GH na me ankasa metie so hwehwe me a ko all social media platform born Impotent ai na yen share post ne kasa yen monkomo ai ebrabo na so na yeden yebo ensem no etwi kobrema ya mefa ede abro na nipa a oye cameraman ogina camera na etwi etwa me na wo na etwa me na wo so wo hwe me na aye ofani na no enye wo bia say Yamson the Jamaica Yamson ba kope ai opa ko Facebook the Yamson Jamaica ai the Arsenal supporter and me Arsenal J Cup ni na ogusutuem ene so mu Germany nti ono so abona adwuma ede amayem na aha ena medemu ebesi mesel subscribe na share video no so yeden amayem na o bibia o pese o bon dero
being any advertising program efa o business ho ade na woton shop na wo own wo ye tailor woton obie boutique edebe na wo ye opese bon de roma I me catch us Xposed GH be bon won nyuma dero e de aden e de amount for number no na oni entwetwe enkomo wo hia bibie kura na opese ye ba na ye be ye video e de ma na ye bon wasem de roma free number no na oni entwetwe enkomo me amede dwumadie e be ono ma crowd that sende ye be se hia bye bye.